Samoa se watu. E whaatalo whaatu li pa ia mani mamanu mo lungo si o tātou tunu pere Samoa. I ona tupu mai e ta maa li ma whai launga. Whali tō matausi sa wau ma sa o ta mai tai. Le aunga whaapai mani maa losi o si o tātou tunu se ia o lava i le lalo wao na i o tō walo ma whanau. Mai se le ni wali na i o tātou tua asina sina. Ia whaapere tāpua i ngā malu le au whai ngā luenga tutofi e le tua i so o lava o se whatawhaitau langa i tutono a o te aroa nei. Mai se lava o le kelope o loo mawhai o na maua mai ai le tātou au nanga i lungo le tātou ala leo le Radio Samoa tala ave ma le TV tala lasi ma lo le soifua langi ma tafi ma lo le lava papale ma lo fo i le taua tai o tole a fosa i on RFA mausili lauto o auna o le tātou ma futa fo i mafufonga ina lauto whaasausonga i le nei fo i a fiafi māta mo fie o a whao popo ina mai e lo tātou matai le langi mo i tātou tā lofa Samoa ta lofa lava o lea ua luas pul male valu minuti o te ai nei le tu lai valu i le afiafi o le aspiraile le aso valu o le maasina se fulu male lua o le tausanga lua afe se fulu male fitu o lona winga e leo toi umi fo isa tātou savalinga o no tātou tau nuwatu lea e le aso luas fulu male lima o lo whapena na vava o ai le lalulangi ma vevesi solo fo i ia whaataunga ma feo inga ua pisi whaasolo a tole au wala i le aso ma le aso au ata penanga ma le anga ia tufoi e le whaamana tuina o le soifua mai o lo tātou o li whaolo Iesu Kiriso le whaolatanga awa le whaamanga luina o anga sala le lalulangi le ngamo manatu foi mana ia fo tātou pese e whaatatau le Kirisimasi te tala i ngā tuai tātou purkalame māsani le vaivanga masaua lii i le nei fo i fiafi le au whai pese me te tisi whangatongo ma le tātou pese tanga tatau we o Iesu e whapenao na te tala alo i atuai le tātou purkalame i le nei fiafi.